Paunay ti kasar ni Rusing kini kabaaken na permi mga buntunan dati kwartan. Hanyo unay tabaka bumaanang kami. Po, nagpintas ita pasayram tol. Papalan nyo nga ay. Jay forever ah! Po, biyahin forever. Wait! Po, sana all. Yeah, ingat, ingat. Sige. Istoryak na kasano nga nabaod ay toy. Nagtulong-tulong dagiti kakabsat ken agkakabagyan agkakasinisi. Dita janagan mer aramidin antipiya na ati Jem ken ati Roof. Dagiti mati kakabagyan nga lalaki ni Rosing agkuskus day ti baboy. May sabit na tagbatagbaten day baboy ni inangen awani ti pakpakanenan. Inlamaw da pa yan ti lalaemnan. At dapat tagalamaw iti manok. At dapat iti tagadudot. At dapat tagatupag iti pato. Nakaadado. Nagpagiling kami iti karni baboy. Ta aramidin na kano nga Shanghai. Ni Nicole kin Angelica taga sa damit iti danom. At dapat taga lechon. Ipuligos na lama minsan ket naluton. Ada taga blue torch iti pato. Taga ikat man ang kalbong iti dot-dot ti pato nga nababati. Dito ti nanay ni Rosing agtitimpla ti ice cream ket nanay kumitin. Kadwa nang nagtimpla ng ti Lisa kina Uncle Ferdinand nakaimas ti ice cream da. Salakayat kun nga ramanan naluton tay igado. Isa runuda da ito'y adobo. Excited din ni Rosing ko pati isuna makipagpinpinturan iti green. Nagring kami tinasapakin ni Rosing tama pang kami dyan ti pagkasaran min. Nalpasan ti seremonya min, mapang kami di reception min. Inayaban na kami ni Ma'am Vicky, kaya nagiti kadwa na ako, teacher na. Tamapan kami kano sumakay, di jayin ti lugan na. Mababainak si ka, anak narwang magsakay iti lugan, tatricycle yan nagluganan mi. Ngem da ito ikit libre, iso nga sinamantala mi. Imunag akon, insirakon, taintayon ije reception. Sakpete dumanon, sumalapay kano ni Bunso. Kiniti ka sinsin na hanmat pa atiw na anti Ana kini Enchang. Napang kami timugawan kan dagiti napipintas na tataraki nga bisita mi. Nalpas kami nanganin kini Rosing pagsalaan da kami meten pinatugtog medyo beautiful in white. Madandanagan kami kini Rosing tao malama pa nagisabit iti kwartan. Mabain kami pa nga agsala kini Rosing tang kami mga agsalsala. Agparehas pa nga kanawan dagiti saksa kami. Idi kon inrogin ni Bayawrik ay nakagsasarunod damutin adamat ti sobsobreng agam na ati Grayson. Si Mang Baymutin ni Katuro agisabit majilikod ni Rosing. Kung namin nawan nagisabit tatayan ala agsasarunod damutin buntunan damut ti tenged men. Pero may ragsak mikin ni Rosing so ngayon bagami hanyo unay kaaduan tabaka bumaanang kami. Ay na mapailokano ibanag dahito ti tradisyon agisabit ti kwarta iti tengtenged. Tati agmula ti ayat agapit adi mabayag. Nalpas kami nagsalan kat naamang nang titibalakad kada kami. Si Marunumet na antilidya nga nakapinpintas. Nalpas ti kasaren inewak na amang pinatapis ko ti rupak ta kunak no tagtaganep laeng. Ay nagpaypay sumagaya men. Ay kit in kamin tag honeymoon kamin.